Lakhain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency ka parlo Jesamet Lakhahini Dolamara angkang Dolamara Northern Forest Range ke parlo Kakochan Sabbid angkang Bijuli mate Arnayat hoy arong along Arnayat hoy Tea Cooperative Society Limited Asa berialong kedamtang chitini phai trokarni bongkroyapi kithitang arpum kelong pusi bertalong Labangso puthag Arnayat hoy arong aratpen nangke thando na tengke Abong krui lapuson kithi puke avilang. Lapen non malom Kaziranga National Park along langit hejok lapu malom anat nangke karajok. Bong kruyang bong kachi korajok si kithi tahai pusi hon thepon. Lage pudik the athemala popu pen sike bang bang lage ne koridor mate di aso koridor pasila turke kithi punot kere kono labang cheleng pe masi bang ku Kaziranga pen pu inglong pi ki kap du mati peni ala tu mo ke korone la ten ko mani to ko peni to ko pini putani tu lan pun dekhe la ten em lom si khobor long ne thilot lo asin tum ta dak wang lo lang lo ni pa amati la veterinary doctor han kang hom pen ni ke garchat le la lo ke si postmortem kuri lo ayat lo ke result bang ek lang klena la intestine bang de en lo la laboratory long pen pan result pitong klang ya amda Lapen halapu Dr. Debojit Phukone hin pen tami bongkruyang bong kachi korajok si kithi tahai pusi hon thepon lapen nonamat ke klardak a report avilang pusi nang pachini dun Dolamara Northern Forest Range along a ECF Prohalat Kro kapin khara tengsi Ranger Thorom Terang Japon Linsi Kakochan Forest Sub Beat in charge Mongol Singh Taro lapen Dolamara Range Forest Staff lapen Kakochan Forest Staff lapen tibok terai ronga sora tumta chirap chiturun si arona teng pen forest atum chepari deng ponsi arnitilia por bongkroi ki thitang apum me an pipondo News report Karbi Anglong Live